Hei tā te ropu Greenpeace mā Aotearoa te ao e arahi I roto I te whakakoretanga o te kirihou. Kei te hui te whakakotahitanga o te ao I tēnei wiki nei ki te kimi I te wāhi kotahi e tau I hoa I ngā whakaaro o ngā whenua o te ao ki te whakakore I te kirihou. Anei rā ngā whakamārama a pohatu roa wainga. He toroa kua waihanga I ngā ipu kirihau, hei whakaatu ki te ao I te nui o te mōreareatanga me te tūkino o ngā paratiki paruparu. Well, we've been campaigning on a plastic bottle ban ever since the toroa was found dying in the waves actually down on the east coast after he had swallowed a water bottle whole. Kei te tū te hui ao ki Kenya mo te roanga ake o tēnei wiki, ko te aronga nui ki te whakakore haere I te pākino o te kirihau ki tō tātou tai ao. What we want our government to do is to step up, show some leadership and advocate for the strongest possible treaty that we can get. And when I say strong treaty, it must be legally binding. Ko te ropu tai ao e ki nei the rubbish strip e a ki nei a tātou ki te whakatika I ngā he o mua. Well, what we don't want to do is just replace all of those single-use plastic bottles with single-use something else, like glass or cans or whatever. Hei tā te minita tai ao, hei tā David Parker, e haere tonu ana ngā mahi kia whāiti te whakamahinga o ngā kirihau mō ngā tauewhā e kainamu atu nei. Ko te tāpuia he pūtea mō ngā kaupapa e aro pūana ki ngā mahi hangarua o tira I tōna tikanga ka mahuta ake he kaupapa atu anō hei ngā marama e heke mai ana. Returnable, reusable packaging, for example, like the old school milk run back in the days with reusable glass bottles, or even the swapper crate system that we still see today that's been running for over 100 years. As we move into the future, there is real value in looking at the way our tupuna lived and remembering values that they held very strongly and tightly. Ko te tūmanako nui, ka rere tēnei kaupapa ki te ao whānui, hei oranga mo te tai ao. Pohatu roa wainga, te karere.